Muškarci i žene donose različite kvalitete i upravo ta raznolikost doprinosi jačanju tima. Bez muškaraca bilo bi dosadno, jednostrano, ne bi se donosile odluke na brz i jednostavan način. Pa ja to ne bi mogla ni da zamislim bez njih. Ništa ne bi bilo isto. Verovatno bi tako mesto bilo uskraćeno za veštine i neke osobine koje muškarci donose sa sobom, takođe i za mušku energiju koja je podjednako važna kao i ženska za ravnotežu u timu. Da nema muškaraca ne bi bilo ni doze opuštenosti koju oni donose. Rad sa muškarcima pruža drugačiju perspektivu kada su poslovne prilike u pitanju. Zato što su jednostavni i direktni, ne vode se emocijama i ličnim afinitetima. Pa zato što se dopunjujemo i prosto različitosti koje mi imamo čine savršen balans. Pre svega volim da radim sa muškarcima jer oni donose neku drugačiju energiju i perspektivu, to je pogled na svet i isto tako doprinose pozitivnoj atmosferi. Zato što i u najozbiljnijim situacijama donose dozu opuštenosti i relaksiranosti. Posvećeni. Upornost. Pouzdani. Sigurnost. Duhovitost. Rak prostate je drugi najčešći uzrok smrti kod muškaraca. Svako kome je stalo do brata, oca, prijatelja, sina, treba da ih aktivno podstiče da brinu o svom zdravlju, zato što su nam oni jako važni. Ukoliko se otkrije u ranoj fazi, rak prostate je izlečiv. Dragi muškarci, ne stidite se, budite hrabri i brinite o vašem zdravlju. Svim muškarcima bih preporučila nakon 40. godine života da idu na preglede prostate, jer na taj način sebi mogu spasiti život. Pregled prostate kratko traje. Nije bolan i može vas spasiti mnogih neprijatnosti u budućnosti. Danas nosim plavo kako bih pokazala svim muškarcima koliko je važno da brinu o svom zdravlju. Ne rizikujte, rano otkrivanje bolesti vam može spasiti život. Zato pozivam sve muškarce da redovno obavljaju preventivne preglede. Zajedno smo jači.